Ngi pilihan sungbai pi borok asakanika channel kejongi but hakanika video ke bamtas ngi ngin pe ikini gi post ki barang sulai Thymmai yagi balap pas kelas 8 kelas 10 but kelas 12. Show bangin sedang ya kanika video ngasuka wan pen kenmau biang pi borok bang idon ru ya ka gaming channel kejongi te sungba la da pi sung tanat ban pe yaki gaming videos sungba subscribe ya kanika channel kejongi but ka link jong kanika channel ngal iPod description jong kanika video. Yakini ki post la apply daka RRC North Central Railway mentau banai arajar arpoi ki kerteng jong ki post ki longgumne fitter, welder, GNE, armature winder, machinist, carpenter, electrician, painter, mechanic, information and communication technology system maintenance, batka wireman. Kelas date lani ka tarik bakhado bapilak ban apply online lani bapinne ki online application registration kade haushi tarik banai September arajar arpoi. Ka age limit lani ka kerta ka beredo kade khatsan snam bat ka bahedo kade arpsau snam. Bat kandan ka age relaxation adu san snam yaki schedule caste lani ki schedule tribe bat lai snam yaki OBC lani ki other backward classes. Bat kandan maximum post snam relaxation yaki to ki ba long physically handicap. Bat ka stipend lani ka tulap kadai khat prahajar hado sanpon rewajar khandai spa. Mentapat ngin pe yaki educational qualifications lani ki jingpuli yu ki babhya ban pendap shobapin apply kini ki post. Yaki post trade welder, wireman bat carpenter, pihak ban pendap yaka class 8 ke jongpi, bat pihak ban donru ka national trade certificate lani ka ITI certificate, hakini ki trades bala issue daka NCVT lani ka SCVT. Yaki wiki pat ki post pihak ban pendap yaka matric lani ka class 10 ke jongpi, bat pihak ban pass ru yaka class 12 ke jongpi, dakba yo 90% haki marks aggregate. Bat pidir bandan niki national trade certificate lani ka ITI certificate haki niki trades pala issue daka NCVT lani ka SCVT. Yakitu ki candidates ki balong eligible but ki bakwa ban apply kini ki post pihak ban apply online link ba kani ka RRC Prayak Raj online application portal kabadai ka rrcprjapprentices.in. Bat kini ki candidates ru ki ba apply ki hak ban pendap yaki personal details kum ki Aadhaar number, PAN number, ki marks, ki CGPA, bat ki preferences jong ki divisions, ki workshops, bat ki trade, bat ki wiki ru. Ka last date lani ka tarik bakhat do ya kani ka registration jong kani ka online application kadai ha ka shitarik banai September arajar apoi. Ka official notification ka bala apply hi da kani ka RRC ngala iPod description te pilak ban download ya ka bat pilak ban puli la da pika ban tip susu shpang ki wiki details.